Yo, Charlie, na me share matali yo, me share don't get me wrong, me share me luxury mansion, but mo amusu no. Muntie bi mo amusu no. Me share me luxury mansion, Charlie, mo amusu no, de o nyina ne say, me ni obi ane asemo. De o nyina ne say, de o nyina ne say, karma is real. Karma is real. John Mahama oni ni NDC fo no o ma gi me too much o ma Ghana fo asu e wo se wo hu se Ghana fo na wo no akwaje tumi afiri o mo wo se wo bebo oman no ho ban no ti wo kan tam no wo the Bible ne kan tam no wo kura Bible no asoe in ankese wa o bebo alatafo ho ban nti alata ni ku Ghana ni a kene na deport no wosi wagimi no ama Ghana ni su osugu ni yam won abokofo nkwasiafo yi omu kum nipa everyday omu maame nom esungu omu yam omu abusuanfo osu nti karma is real every single day accident ku Ghana fo omu abusuanfo osu omu sugu yam unfi omu ana enkra 17 akowu John Mahama pretende what I say oni NDC fo nkwasiafo ne pretende so omu ni Ghana ho omu nteye so sana Samuel Yeboah alatafo Igbofo kokun no John Mahama boy pretende so nteye sa mu kokun tete nso eno nso Mahama pretende so nteye enti se oni nyina wa pretend se onti ya nyankopon ebema ebiaka wo John Mahama no we maka kire wo enkura no Bible mu nyame tie enkura esufre nyame bo mo ho ban nti omusunsum no manko nnano so no mankogu nsa ombekum nyina ne ka kire mo cause we jimi eti se wo kopa adwuma na ya ye wo adwuma no boss e bia director na manager no watena na workers ni nyina wiwia adwuma mu osika nyina e wo se ku se company ni wura ne ba enya worker no ne wo problem wo ne adwuma wura ne wo manager no ne wo problem wo ne boss no ti wa beji akonwa se I will defend Ghana na latani ti wo ku Ghana fo a kan hu se nyame betwe waso omo se aye demonstration na wo di jimia betena se ma obi amfi Ghana ni na alatafo no mentini deport omo me defend omo na wonya aboa ebere na mu se Ghana ni ntime nya hwe because ye de tumi ama wawie no osuro wa nyankopon be kasawo enti esu amama bokofo maamefo osu no eno abi na musu because e dey na stop o say tani kwase ampanyina ne hu fi ot na mboko o kum nipa no mampanyini ntime nkoche ne nkoto prison how or might be before even leadership himfo na edi eso no obi kum nipa ye pay justice man nipa kro no eni na busua ye chi nipa na okum nipa na kotum entitani aboate boko na okum nipa na entime nche no no nam ho ni entime nche na so hu se kama be strike NDC no leadership no real fact bombe kumu spiritual because wo hwa asamando no ma committee said there be esi ekuma amane ne nkofo no say be ombesua nyansa because mu ya moa mu ya moa e wo se hu se de wusu no saa na bokofo maamefo ni su se de wusu no saa na ayi ankra no omo busuanfo awu no omo susu enti whatever you are doing to somebody nyankopon ebeye the same thing what be ye wa nti wunim se ade a wo ye onuan enya emfanya no ye de tumi ahye won sa wunim se wontimi nya mampanyina kwase ya hwana asoma ho afi na wani asogon amen so me condition because them high no don't get me wrong I got war air condition me wo portable air condition and I'm was central AC me luxury mansion enti you know this is my central AC area say me fan me oro and I'm heat enti see that 75 Fahrenheit you know what it is my mansion of course I'm in cool na mu akakra me kitchen still me ba be me snacks ni ade na me normal me nuane ne me normal ne shisha ha no me normal shisha ha I'm enjoying being rich. Enti NDC for na muso no.
mumble mu am ho ne mu leader Jimmy for no enti we no ma chem say clearly helicopter ntimi crash simple say our Ghana because Ghana anywhere bad weather America no many other countries you know anywhere bad weather ntimi ema helicopter crash Ghana no betimi land e kura bi ase wetimi land kuro biam red and stop wa utimi land o ba bia na helicopter betimi asensen wiem sa nti for say spirit bi ntwe ade ne moduam ema ne meto from na enhye no ese mu se mo hwie mo jagu Ghana kronum too much aban ne ba less than a year mo hwie mo jagu Ghana kronum too much mutimi de nurse fu nyina akọ strike na mode they were the planes only was going to Galamsey omo nkomo kwa Galamsey na yamiatu omo kada bi apart from Galamsey no kra no omo hwie mo jagu assassin so too much na ese ohun se na nanom no man chichiri kuro ni sa ye chichiri kuro ni se obi di boni a e wo se ye re ye twena so ba dwoma kwase nko ade obi kum nipa no na mo obi kum nipa abra akufo ado motena so 8 years bokufo ntafo nkwase afu ni na mo omo nku obi a jeje time atamis time o mu nyina ne na mo aden na mo nko amu ba e magimi madwene wa mentiase boku ni kwase an wo ye hwan a yentimi fa no kowura nsawam nti ese hu se na omabusuanfo na yeku omo insurance officer okọ adwuma oboku no omabuntu aku no dwoma mantimi anche kotere kura nti sa no ma we nyina ka ho bi na nyame twema so no enkura akonya accident because magimi masise sika ni nyina kototo cars akese matoto cars akese nti ena matoto fia mo mahyewo nti enkura anya accident mo ntimi anko hokra anko kase efiye ma mo 8 months nkran tukumase ye be baim na mo ne abusianfo na kosumansi wo nti kama nkra no tumi na no odene be kumo nti mo nkoye sacrifice said ye be ya mo nkosere na nanom na mo mpa achew said ye ma ye bia ye mfa nchemo na mo be make sure say mo be jai mo jahwie guo na ekono he mo tie mi NDC fo se me se mi trust in particular diska duro na dwomama nso etena ma bokufu kum nipa no ntimi nche omo a meni ni nyina yekura the same bone pepepe onyankopon anim because me kum nipa na ono nso agya nipa ma omu kum nipa because ono na wotumi so betima che omo nyina agum onche omo de a ana dwomama o tumi so be deporto alatafo on deporto omo no obegya so omo nku Ghana fo a saa moja ni nyina na edama ha matiri so ene ne NDC fo no ti omo nyina bewubi nti enu ntina omu wu no na omu bewu mo onte se omu behu nyansa ahu se ye di tumi na hye omu nsa na omu so enyankopon Bible no na menyina hobi ono na kurai no kantam se akonwa ya Ghana fo de amami I will defend Ghana na ala tani ti wo frɛ no ho hene na wuntimi nkyene nkoni kuruma wo ya bo nyankopon be kire onyansa obe strike o wati asi ala tani onye Ghana ni die ntino oti kuromu no okum nipa ko free because wajimi enti wonto se mbesu anyansa mu bewu na mu wuo no e Ghana ni bi ade ma hwehwani mu no ma hye de ye bi ma eye omo de nana kwa me say the case goes are hunting them yes nana me no say me spiritual me ya nka me nkomo kumi na dada me Ghana nyina me powerful karma is real minim se nkura no tumi no onze nkura no munni bone omo nye hwe omo ye innocent na aban na ku omo aban na nsi wo no sese afunu ni nyina de kogu amena ba kum no kata so na wo yes wo build this strong ghost amoma be hunt aban no I was say o ma obia respect na wo de obia body command na busianfo na busianfo no kosie obia wo ne krom e ba sa wa separative ghost no wo enti e ba sa mo be rest ghost ni in peace nipadua no ye honam ene ghost ene control nipadua no enti honam ni wu a spirit ne da so nam ho enti se mutie honam no a na mutimi sie honam no in rest in peace perfectly a bo ai ghost ni nsu obekọ akoda body no ne nyina akọ asamando because no ntena wi ase by moment amawu atofufu wo na masese omo nyina bari omo saa no with no respect no spirit nyina bubefu na omaba omapekwan befa so ahante aban no
enti onto se mu beja jimi se mu ku Ghana fo no so de Ghana fo no maku omo no spirit beba bi kumo enti mu ni ma sika amudi tofie ma hyawofo omo dwene twe ho no mo mfa se sika nkotua nurse fo no omo nkotena hospital save nipa nkwa na Ghana ni na awoko seto no nim se adwomama de omo ko strike na odampa so na ohonhon doctor ma nurse ma ne emewo na duro no da ho ana owu a ne saman nyina nim se adwomama na akuno because wa form man ko strike anka nurse behwe no nti se ma jimi se ane de me a curse to the nation. NDC will go home. I'm sorry, it is what it is. Mom Peno Kreba, I gotta tell you the truth. NDC will go to opposition because my Jimmy. Obiani one mbesu, Obian su omo amoye camouflage no moye chiremo because munyina mu krem fo bia cause mu di abroad do mu di abro mo ba mo se mu ba betwa trumutrum mo hyebo ni nyina kura bible asoe ni nyina no asase no bosomfo a wo nyina mpetrumutrum no enti waba no twam a untimi ntwam enti ukoka se oba betwam sa ayeden tu yesa ni nyina no usonsum be ko atia wo ade no so anye se me koto normal akosoa ana me kopaja bibi eye pen ni pipa ena wo de twro Ghana ma science English obi ani ntrum bio etia ye culture etia Christopher culture etia Muslim culture etia busomfo culture wo Jimmy na wo Jimmy a wonim so Jimmy a okoka se me ba betwam ayeden ona piafo nyina to omato snap brum nuawo ede entia bi ko ma da mo se ye nto abama mo ba 70 million am de kokoko mo ba ya Jimmy na makoto mo de 1 million pa akotum adenti na nkama mo mfa ntum kura na madada o mo se o de o mo ntwen tam so am de betum ba mo de 1 million akotum na o mo buru mo nua enua ne benyamo because mo twa ntro dodo enti woni mi se untimi ntum 70 ankotum kura because 1 million e insult nipa no koto koko aduru abe pompe o ti akate o bokoko waso ade akoshel ni nyina wonye hwe wote faako na broni beto koko no over 200 million na man 70 million na uswa Jimmy 1 million na de be mana so hu se nipa no de wo ye nipa no on be broni asa manua na nyawo won de meche no enti wa Jimmy a enye sa ne ebu oman. It doesn't matter obi tinkran na okum nipa okoma obi tiboko a so okom itu yo adwin se oboko de meja am obi akum nipa akofri but obi tikumasi kum nipa obeko akofesi lo a the saman no oboko no ne na busuamfo ni su ni nyina beba ne ebe soa cases abe soa pa aban no. You have to treat everybody equal. Ntintafo mu wano nyame ne dwoma ma na Jimmy ma achi omu nyina de wakum nipa bia prison sometime na ye nyina egu Ghana ho no so many years yente setani bia kokum nipa 30 and mo ban kwa na one day 10 year boy timi so kokum nipa 30 no ne nam krom wo otimi kokum nipa 20 no ne nam omu nyina moja ebegu dwoma ma otisu ubewu omu nyina moja da otisu because wonu aso ese obebo Ghana ho ban. One day timi kum nipa 15 no na money enche obi ase enche se asimasi ne kum nipa nti or the prison ana asim obenti ne ube me se wo ni nyina moja omu moja nyina gu so ubewu woni wan ndisi fo ni nyina omu moja gu muti so mu bewu koso ma Jimmy ade ho ye ne honhom ani moja na anya enya ni kan eni ye te Ghana ho tumi wo wiase na tumi a ekukuru helicopter ne enkura ni tumi no nkura 17 no omtumi na no odin nka joma ma no mo pe na kuno no no akobin ne huni nti ohun ise accident ne ba no osi fom anu ankobi nti ba bi a omde fa ya o mato afom no omde be fa foforo nti munkogu nsa na munya Jimmy na munwene te se nipa de wadi boni bia no yentuti ne equal ne empa justice ma victims no se yanye ne sa spirit ya edi nipa ne koye no ebeba be hunt mampanyini no ene na bade akirefo ene mabere wayi ona mo nyina ni stroke na ya ba because onim se on chew no so bewu je na ana because ma Jimmy nipa bia otumi e woni mu nipa bia nti ala tani firi no krom
abra nipa ne te Ghana wonim se wontime nko alata man mu nko kum nipa nko free da e joke na alata ni abekum nipa na ono te Ghana frɛ ne ho hene abra wo dwomama wonye odwan ba obi ane nana enchichiri kuro ontime nya ohene obi ase da ebi ni wi ase kenchachi wu a ye nkofa Ghana ni ni yemfa Zimbabwe ni ema ye ken wo ho ye fa kenchaz abusuani saa na Queen Elizabeth wu yokofa kenchaz na de ne ye saa na tie nti de ne nana bedo asase chichiri kuro no eno ono na di ohene alatani aboa iboni na nana do kuro be mu Ghana ho a don mam we jimi entwe sisa mo we nkom krum na omunku Ghana fo ni nyina wo silence omutumi beba be kun bi tie ya mecho omutumi ebeba be kun bi enti na meche o se yenya de sa so obi kum alatani koku Ghana ni a don mam menyi wani bra na be gina ho as a nation man na address issue no na kire om say next time mukoso ya ebe sama komkrom se mo yesa ebe masaman na hu se oh mampanyin ne eye effort by when you wani kura na nti no mukum no samanfo na ekumu and we are spiritual no nya physical because alu pray bia we as even car kura about even petrol kura ya asa ebe show light ti dey mention helicopter before say won fan kon for to bia won bia be detect akere computerized bibia be kire me fro helicopter tambia because sometimes me ko ba bi akwan no wa enti me fro helicopter tambia e be kire bibia be kire calculation ye betimi akwa aba successfully e be kire bibia enti pilot no team no nim won wa twi onye beginner so enti ade a watwa for many years enti ade no honhom na tweto fom enti mesrejo mama jimi mfaso bi ani so mo jahwe guo ne toso wo mamuonum hospital omutimi ko strike na one day nipa 100 awuni nyina jo mama yinani including that akedi ne that lumba mu nyina ko hospital ye de omuchini hospital be 20 nya doctor nya nurse omu nyina wu miwa ye tuamuka sika no wo hia mo ba de ye boxing sika no wo hia sami jamfidi atoka sami sika no wo hia nyina gu sami jamfikam no de che sika no wo hia sa omu ti mu jimi no na ama mu no anti nyankopon be shimase ya ko bisa sodium and gomora nyankopon hyiase nyankopon no da so tiase anti nyame na edome mo ti mesira mo munya de ese moye munkogu nsa moma ahemfo no ngunsa e wa asase no so na mo mre saman ni tu nkra ne saman munko yi ba bi omutu amenase se omugu ye no won se o ma clear mu 8 mamo mo nsa me clear 8 nka ho enti munko ba bi a muko hwie nkra 16 ni gu ye se 17 no na mungunsa ho na munsie saman no wa ahemfo no betimi agunsa na o ma sie saman no e ba sa saman no ontimi medi bone bi o because nipa wu a se saman no kwa saman no wote asase so de obekum nyina enti mu nko na munkogu nsa na mu bless saman na sese mu butimi bre na se wi ya no ano bibia e save na fi mo make sure say so obi wu atofu wo sa mu mfre obia busuani na o magi ne body nko ne krom ma mu fa jimi sise o mu nwa menam na te se de o mu ye criminals da bi mo ye sa saman ne be baba be ko tia mampanyin no anti me mu si ayina popetam no ma beba fe ma be duru fieti me wo bobi wo ahya me mayinum me fridge num ti me ba be kabo no unya bo no na bo no eda baba bo no na bo no nyo o dara na bo no jwa na bo ze bo no eda aje bo no eda me chili a unya me shiro bibia so tie no kre what you say o ma me kitchen emu futuro me kitchen ni o special lighting emu fe ba bia clean nice and clean. Isn't this beautiful? Peace out, bye bye. I'm sure bibia so tie no kre NDC fo mo pa mu nsumu saa na awofo ni susu mo ma me su saa na kwasiafo na alatafo mu an ku omo no alatafo mu an kuku Samuel yebo amone ade ade no omo so busuanfo no mu su nti karma is real nti mu so mu besu bi nti the more na Ghana fo wu no the more na mu so be wu ti mu su anyansa. Peace out, bye bye. And cause we run the city, the truth will always defeat, and nobody's better at this than me. Bye.